Video 480p. Video clarity siya gudli. Hai menango wai. Chalo start. Okay. So attendance hai mena I get start rock up my do. Migu champre gu mechi makales do. Again iti bna liayo. Kona lead kalame ko dita timi jeba. YouTube pimra ma results chimra ma pimax du I kana results pi chimang ma kena je he chingpo pai mang ya chuna live wong ko news te lera hangya pi higap zide news te lera hangya pi higap zigene okay chuna go latest BJP lead ge bambe India lui ge hakerak sna je kchum duita tiberak sruk jesna plana haina dai je saudi se saudai di me let's see me okay oh mama oh why Oh mama. ngoma kram bam ge okay hai naka go latest BJP vote say te bam ge vote ngo kang ki be plan hai ke raks na ziket duita ti beraks ruk je sui plan hai na dai INC Indian National Congress lead chuna leading ge bam be plan raks ruk je sruk duita ti be him re je kana plan raks kui je deset SP lead ge bam be him re sruk duita ti be cat plan him re sna AITC lead ge bambe nkai je skui plan kai skui DMK lead ge bambe vote sei ta bambe ge ngau kang ki be vote durang go dai lead ge bamje nkai je kana duita ti be nga rei plan nkai je kana TDP mbau krezeming ge la mui lead ge duita ti be cat plan kreze srok JDU mbau lead ge bambe kreze kana duita ti be cat tu ga rei plan krukuna HSS UBT mbau lead ge bambe skui duita ti be cat plan kre IND
Liet ge bombe mingew. Duite tibe kna. Planes na. HSS mbo. Liet ge bombe srok. Duite tibe ngarai. Duite tibe ngarai. Planes srok. NCP. SP mbo. Liet ge bombe srok. Duite tibe ngarai. Planes srok. LJP. RV mbo. Liet ge bombe mingew. Duite ngarai. Plane mingew. RZD. Liet mingew. Duite tibe ngarai. Plane mingew. YSRC mbo. Liet ge bombe madai. Duite tibe ngarai. Plane madai. CPIM mbo. Duite tibe kachum. Duite tibe cat. Liet ge bombe kachum. Plane madai. AAP. Liet ge bombe kachum. Aam Aadmi Party me baudai da. Liet ge bombe kachum. Duite tibe cat. Plane madai. JKNC mbo. Liet ge bombe khna. Duibe garai. Plane kachum. IUML. Muslim me baugulo da. Liet ge bombe kachum. Duite bengarai. Plane kachum. JMN mbo. Liet ge bombe kachum. Duite di bengarai. Plane kachum. CPI mbo. Liet ge bombe khna. Duite bengarai. Plane khna. RLP mbo. Liet ge bombe cat. Duite di be cat. Plane khna. GDS mbo. Liet ge ngada. Duite di be khna. Plane khna. VCK mbo. Liet ge khna la mui. Duite di bengarai. Plane khna. RLD mbo. Liet ge bombe khna. Duite bengarai. Plane khna. GSP mbo. Liet ge bombe khna. Duite bengarai. Plane khna. BJD mbo. Liet ge bombe cat. Duite bengarai. Plane cat. NCP. Duite di plane cat. SPKR. Duite di be cat. Plane cat. SAD. Liet ge la cat. Duite di bengarai. Plane cat. SKM mbo. Liet ge nga. Duite di be cat. Plane cat. AJSUP mbo. Liet ge bombe cat. Duite di bengarai. Plane cat. RSP mbo. Liet ge la mui cat. Duite di bengarai. Plane cat. UPPL mbo. Duite di bengarai. Liet ge cat la mui. Plane cat. BAP mbo. Liet ge nga. Plane cat. HAMS mbo. Duite di be cat. Plane cat. Liet ge nga. VPP mbo. Liet ge nga. Duite di be cat. Plane cat. AZP mbo. Liet ge bombe cat. Duite di bengarai. Plane cat. KEC mbo. Liet ge cat la mui. Duite di benga. Plane cat. ADAL mbo. Duite di bengarai. Liet ge cat la mui. Plane cat. MDK me. Duite di bengarai. Liet ge cat la mui. Plane cat. AIMIM. Aido Muslim me bo kya guda. Liet ge cat la mui. Duite di bengarai. Plane cat. ZPM. Liet ge cat la mui. Liet ge cat la mui. Duite di bengarai. Plane cat. Aizana ka hising duguda. Duite di be BJP me chuna raks na ja kachum. NC me himre ja kachum hangda. Chuna duite di be BJP raks na ja kachum. Google News. Clarity apa mama kaya daito be na load ga aya only screen live ko. Chabe bjine he. Dimaso gudu Amar Singh ne dui nei choda 6 depot ST go he. 6 depot ST ge. BJP candidate Amar Singh Tisone 6 depot ST parliament constituency ge chuna diteta. Okay.
my assembly go results assembly go results Odisha ge BJP में चुना lead के बम्बे रक्षक जिम्मेदारी dita diba crisis rok plane react set tinkum changna za crisis kui assembly election ge BJP में Odisha ge duibe seat kai ja chumrene zai BJD Bajrang Dal bo lead ge bambe dai ket duita diba the set plane hadai ja kui tinkum changna za crisis kui assembly election ge Odisha ge BJD में बोने दिवांग किलांग बे प्लाने सीट है के जकरो जकचुम दिवांग में बोदा इंडियन नेशनल कांग्रेस सुना लीड के बम जकरो जकचुम ला मुई दिते दिबे केट प्लाने करो जमदाई आईएनडी में बो दित लीड के कचुम ला मुई दिते बंगारे प्लाने कचुम जेपीपी इम्बो लीड के खेला मुई दिते बे केटुंगारे प्लाने केट अकोनों नोइसे सेंची मेसेंची malo Senchi lay design yes roido Andhra Pradesh ge tuna lead ge bambe TDP mbok chum la rai duita ti beza ake za himre ze chum plan ai kem registrok TDP mbonanka Andhra Pradesh ge rules te daramboda GSP mbo ge ketuga duyang kai ziket planen kai ket YSRCP meze lead ge kanala rai duita dibe de set plane kre BJP Andhra Pradesh ge BJP lead ge kelare duita dibe sna plane de set BJP me tingom chang maze crisis kui assembly election ge Andhra Pradesh ge BJP seat ke to dui makoda GSP में बहु सीट के तिंकुम चमा जे क्रिजिस कुई गे दुइवंग बे नाइ कुमा प्लाने केदन दुइवंग दा तिंकुम चमा जे क्रिजिस कुई कुमा कने नाइ कुमा उखाइ के दुइवंग ला मुई GSP में बहु है YSRCP में बहु जे तिंकुम चमा जे क्रिजिस कुई assembly election गे सीट है के जरिंगे के दुइवंग जे आंध्र प्रदेश गे रिजी ते बहु दा Kana nai kum tuna lead ge kanala rai dita di bet set plane kre nai kuma TDP me bone Andhra Pradesh ge rezete godle be ainera da gai Arunachal ayana ni chilo me Arunachal Pradesh go Arunachal Pradesh ge BJP me na dita tibe digest rok sei loida plane hada rok tingkom chama ja crisis ku assembly election ge daiket duida nai kuma digest rok plane mingyewan to dai dida NPP me boza dipet ba mingye plane mingye tingom chang na je crisis ku assembly election ge do pluida NPP mbowa mingye dibrun na da the independent IND me boza nai kum chom plane ka chom tetibe tingom chang na je crisis ku assembly election ge kanar na diwangai ta da NPP me boza dipet ba ka chom la mui plane ka chom tingum changna za crisis ku assembly election na ke tudima PPA mboza dipet bet khna plane khna tingum changna za crisis ku assembly election ge ket INC me bo dipet ba Indian National Congress me bo ket plane ket tingum changna za crisis ku kum ga madai diwang da okay ina kanang nego chat pi lag realis do na kana ipio Sikkim ge SKM sai loida Sikkim ge du SKM me bone duang ki za duang da na kom du himre ze ka duang ba SKM me bone plane himre ket tingom chang ma za crisis kui kom ge crisis na pokum ge du rezete na kom ge du tingkom minge lui SKM me bone Sikkim ge rezete hangdai da SDF me bo nai kom ge du pet best sit cat planet cat tingkom chama za crisis kui
Tingom tang na zakre skui kum ge kreming ye diwong ko da ai SDF me boze right sin noi naka ko 7 GB mei ko 7 GB mei 7 GB le dina yes roi de do ako na ka nang nui 7 le dina yes roi de do result lian do te de range ako se mei se ma mei nang nui se dina yes roi range 7 mei nu so thank you okay state wise ginen kalyak yu da he Lok Sabha election go ja results na katet bambege Lok Sabha go Akhilesh Yadav Jindabat aige suna Assam ge BJP lead ge ketlare ditetibe planet set planet kui tingom chang na zakrejes kui kum ge du BJP में असम के लोकसभा इलेक्शन के स्कूल रुना दिवंग ता दा INC में बहुत दुईटा दिबे कचुम लीड के दु उंगा दा प्लान कचुम तिंगम जाना जा क्रेजेस कुई कुम के दु प्लुई कचुम लुई UPPL में जा तुना कैट दुईटा लमुई प्लान कैट तिंगम जाना जा क्रेजेस कुई कुम के कैट तो दिमाग ता दा AGP में बहु लीड के अंगा दा दुईटा दिबे कैट प्लान कैट तिंगम जाना जा क्रेजेस कुई कुम कैट तो दिवंग मा IND में बहु नहीं कुमा क्या तुगा था नी IND में बहु जा tingom changna za credit kui koma ge cat ya UDF में बहु दु नहीं कुमा इंगा tingom changna za credit kui kum ge do cat का दिवंग दा तुना जोरहाट ge sorry जोरहाट मका BJP असम के leading cat dite dibe de set lead ge bambe cat ai agu ge za update theory ka sang pe ne le jan nui PM ram le chiguda ko gana nang nui PM Google News ne PM no magada ne PM chebze Bihar ge sorry Bihar Andhra Pradesh ge tuna lead ge vote ngong kilang ba sei ta ba mi ge TDP में बोने लमुई क्रेज़ में ये दीते दिबे कैट प्लाने क्रेज़ रो तिंगम चंग ना क्रेज़ कुई कुम गया चमका संग में बोदा दे चुम रने दिवांग ता कोदा ना कुमा लीड चुन ना क्रेमिंग योला रे ना दीते दिबे कैट YSRCP में बो लीड के मदाई दीते दिबे अंगारे प्लाने में दाई BJP में बो दीते दिबे कना लमुई आंध्र प्रदेश AP के lead ge cat plana ka chum YSP me bo GSP lead ge kana duite de ngare plana kana Arunachal Pradesh ga sei loi di loda BJP ne seat kana lu di da Lok Sabha seat Arunachal Pradesh ge kana bam ge tingom chana za krejes ku kom ge do plui kana di da
बिहार के नीतीश कुमार क्यांगना JDU में बहु लीड के कच्चुम ला रही दुईता दिबे क्रेव प्लान क्रेव जे कच्चुम तिंगम चांगना जे क्रेव जे स्कुई कुमगे दुयोंग बे प्लान क्रेव स्रुक हनाय को में दु क्रेव स्रुक दुयोंग दे रंगन नुमाइदा sorry नाय को मा क्रेव जे कच्चुम चैना प्रेन चांबी दिया नाय को माने BJP में बहु लीड के कना दुईता दिबे स्कुई प्लान क्रेव जे कैट तिंगम चांगना जे क्रेव जे स्कुई कुमगे दुयोंग बे क्रेव जे स्ना LJP RV में बहु लीड के कैट दुईता दिबे मदाई प्लान मिंगे RJD जे लीड के कैला मुई दुईता दिबे कच्चुम प्लान मदाई इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहु लीड के कनाला मुई दुईता दिबे कैट प्लान कच्चुम तिंगम चांगना जे क्रेव जे स्कुई कुमगे कैट दुने दुयोंग आई तादा CPI MLL में बहु जे दुईता दिबे कना प्लान कना तिंगम चांगना जे क्रेव जे स्कुई कुमगे दुई माली सुई में बहु दाई दे Sauna ngo gumei chibaza ya sachilak realus du aige rora me boza TDP me bobanai RJD BJ ama Bihar ge duang kilang me boza BJP ge ro gai gumei no ne Congress Alliance I opposition me wang ka ro ge ro gai gumei ga chebje chunarya plamje chising makoreda luleja chige ro roi mena duang leuda BJP Malay apnurun na dilak Congress Malay apnurun na dilak bazigane ai Bihar ge duang kanki me bo banai TDP me bo Andhra Pradesh tiga ro ai mena anai koma India ramge razi te uda BJP ge ro gai go mei Congress ge ro gai go mei chizanka confirm news ngolumare lele za ro ba ro sing uda pnu le za pnu runa government pungchila da ge ro gai go mei bize chunaria chin simre da okay naka Chhattisgarh ge lead ge bombe BJP में दाई दुईते तिबे दाई asruk ma sorry lead ge bombe sruk lamui दुईते तिबे में दाई pimi ma ka kya ni da plane kre ANC में बहु lead ge kelamui दुईते तिबे केतुगा plane ket ANC में बहु तिंकुम changna je crisis kui komak sit kana duang da resdo na komak kya du duang go me duang la go me chimare da Chhattisgarh ge BJP में बहु je duang kan kieda chuna madai duita lada lead ge sruk la rai plane kre tingom changna je crisis kui kum ge skui sit duang me bodai de CH Chhattisgarh ge aya UT da Union Territory lead ge ketuga angka chias CH Chhattisgarh ga seloi da duita tibe ANC ne ket adu Daman and Didi ge du ND independent duida ni Didi ga ket ngom changna za crisis ku kum ga BJP me bone duigoda Didi ge du chuna Delhi ge BJP me lead ge snala mui planes na tingom changna za crisis ku kum ge du Delhi ge sit skui BJP na duida hanai kum du duang da no maida Dien Dadra and Nagar Haveli chebe he chiza demokrasia rules te imbone nri peragoda leleje chawna wango me bize chimarida Daman and Diu Dadra and Nagar Haveli ge BJP na duita tibe ket seat katin ko aya Union Territory ga guo ge GA guo BJP ket lead ke lamui ANC lead ge ke lamui plane kana tingom changna je crisis kui kum ge du BJP ne seat ke diwang ANC ne seat ke diwang ba bamdai de GA go ge Gujarat
BJP lead ge snalare Gujarat ge duita tiba krevzet set plane kai zemingye tingkom changna je krevzes kui kom ye kai sruk diwangda BJP na Gujarat ge INC lead ge kelamui diwang bangare plane ket tingkom changna je krevzes kui kom ya dimalisi bebam Gujarat ge BJP ne chuna lead ge snalare duita tiba set plane kai mingye Himachal Pradesh ge du seat kana ge Madai ge seat Madai ge Himachal Pradesh ge lead ge BJP kana lare duita tiba kana duita ta plane Madai tingom changla za krevzes kui kom ge du pluida Madai diwang da BJP ne Haryana lead ge BJP ge chom duita tiba kana plane mingye tingom changla za krevzes kui kom ge krew diwang da BJP ne INC me boze lead ge Madai la mui duita tiba ket plane mingye BJP ne wangda ai Haryana ge du nomai betaka Jharkhand ge BJP nungka ka chumbam dang ka lead ge karunda duita tiba suruk plane de set tingom changna za krevzes kui kom ge krew ket diwang da JMM me bo lead ge ketla mui nungka diwang ke beze NDA me bo ne diwang kilang la reda aja kya lo da ne latest ranga da yo nungka Jharkhand go he BJP ne lead ge kanala mui Jharkhand ge duita tiba suruk plane de set JMM me bo ne lead ge ketla mui duita tiba kana plane ga chum ANC me bo ket lead ge la mui duita tiba ket plane kana AJSUP me bo duita tiba ket plane ket ai Jharkhand ge du chuna BJP ne lead ke la da kilang bige chuna duita tiba lead ge BJP ha keringe mingye la rai duita tiba rakta sezemingye 85 lana hena dai tingom changna za krevzes kui kom ge hai chum za ka chum BJP diwang da tingom changna za krevzes kui Lok Sabha election ge BJP me plane seat hai chum za ka chum diwang da hanai kum plane BJP me ne go target hai madai kagule chuda hai madai kagume kalagume pnui za ka hro mai chugo NDA manai he NDA manai rolu za kan tabige hai madai kagule chugo chiza kagume kamakume chising lagreda leading ge bambe hulang baza NDA de laso nka indiram ge rules te me bo BJP za ka hro me NDA plane hai na za rak squeeze cat win and lead ke lada India Alliance me bo za hai na him re za madai ge lamui magada me bo za krev za set mara sam po mne sa za hanai kum za opposition history geng ma do du wang chang mak be hanai kum za pren chilang le ka chuda naka duita tin kilang be za BJP BJP ne center ga BJP ne wangsing da nka du lead ke lesdu nunka isa bugume sabli gume age BJP lead ge wangles du JDU manai TDP me ro malay na pni du sa chilak be gelamui India Alliance me boze suna pni cha insa hang lago sit haina lead ge bambe haina himre madai ya NDA me boa che haina rak squeeze cat lagoda NDA me boze plana he BJP ru na haina dai
BJP ru na duita tiba na lead ge bambe haina dai BJP ru na duita tiba haina dai la moina ka wangri di me chi nei me lari me life ze ente ji da ente range lu nei mi lo lang me loi ga in range pi hi te inti sangai da na nung ni le kolak dai re le ze update te lo na kai na le ze ngkalu le te ba ten do te bam di da Andhra Pradesh ge Chandra Naidu kyang na TDP me bo nai kuma nai kumga jang me prenchik sang assembly ge du prenchik sang naka MP ge du prenchik sang a dui hang la jang me super tanks pe nei ma wi pi hia ga la ni as mi te solo dollar me life hong go super tanks light ga pe do lap sign pom mi bambe to kya na di ra num ga lo nungka irang blida dui ra hangge kanum za suna BJP Malaysia penurun na duchila haina hadai rune pnuja ka hrob ne pnu gulit je ui hangda kane TDP manai JDU me bo hro malay design apnu taige pnu du pungchila alliance ge hro ga ni lay design a center ge alliance me bo na kalit tablu ge sogane duwang ma kalit tablu ge ne pidina achorab zetula moi Congress में दुई तेती वे हिमरे जिसना लीड के बम बेरक्स रुक जिकेट प्लानेरक्स कोई जे दिसेट तिंगम चांग ना जक्रे जिस कोई कोमा इसमें पनीली लासा आई तादा सीट रिंगे जे कनार ने दिवांग आई तादी एलस दु नाइ कोमा मगा जाम बो पनी रंची पे दैला ला ओ रंगाई ngai ni da Nagaland gudu update da PM da marida leze nunca EPF loa Nagaland Congress candidate S Supong Merin Zamir kulangai ko P gai bi pere ma duga lap sign pom ni mai bine love sign nunca S Supong Merin Zamir ne lead ge bamda du wang guda jang ne Nagaland ge du lead ge bam janga se loi mak pe lo re na kai na rang da lete se na ka sorry acha dina ai ge YouTube go latest gine rang ra so he ai na ka ilya bar relay ya ze Google News ne pilur rang da yo na ka Google News na ai gen samin samang mi chebe he nang ne kaning bra ma kan sabram la roi du la so ai ge Manipur ge lead outer ga mane din chi chakta inner ga Congress ne chima outer goi dungo malus du nung ka leading ge Congress ne bam da che do INC ne he INC candidate ne okay ai go Google News gulia ra sui he BJP 2 lakh ti be seat kai te tanai na ka 2 lakh ti be plan hai na je duita ti be rax kuiza ka chum 2 lakh ti be seat kai leading ge bambe hai ke je hadai srok plan hai na je him re je skui Indian National Congress INC me boze duita ti be him re state
leading ge bombe rexrozik cat wang sibe kreuses kui tingkom changna za kreuses kui gum gene pi ga dagai dige he samajwadi party me boza lead ge himreu kanala re duita di besrok plana himreu set SP में बोदा उत्तर प्रदेश के पनुरंची में बो बीजेपी में दो काहलीद में बोदा उत्तर प्रदेश के ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एमसी में बो टीएमसी में बो दुईते दिबगत चुम लीडिंग गैंग काइसरोक प्लानेंग काइसकुई द्राविडा मुनित्रा कोजागम आई में बो दो मगा DMK में बोदा तमिलनाडु के पनुरंची लंग में बो DMK leading gang kaijekana lamui planeng kaikana Janata Dal nukarang ba ZDU United Janata Dal United leading a kreujakana planeng kreujakana Rashtriya Janata Dal RJD leading kana leading madai lamui chone sibose asam ga BJP nen chichakta skui luidi wangoda BJP ne Rashtriya Janata Dal में bo leading madai plan madai नाइकोमा आम आदमी पार्टी में बोजने पनुरंगा संगदा सीट कचुम रुने दिवांग तदा आम आदमी पार्टी AAP मगदा में बोजे रक्सकुइजे दिसेट प्लाने दुइते ति बैंकाई केट लीडिंग गे रक्सनाजे कना 2 लाख तिबे कना सीट नंने अको से उनची मालाओ कनु नु ते चुराइ ब्लो से उनची में नका से कंची में कमेंट ने लोइजी दा निगु नका से बिजे न माइ मुइ कुन ता दिसे स्कुइ गे लोइ लेगु नका लाइफ ते मणिपुर का BJP में वाहनम ते तदा नकोमा सिटी मणिपुर काजे सियाक्संग दिबजिगने नकोमा किमरम लेजे कांग्रेस के टंकी तका दिलोदा नका को सेंची ममे दगु मे माइक्रोफोन जा kai taw malaluda naka kai mi gadai ge dagु mi मणिपुर के INC ने सीट कना लुई लीडिंग के चुना लरै 2 इंची बालियम रै INC इंडियन नेशनल कांग्रेस में बोने मणिपुर गन सीट चकलदा लीड का ओके थैंक यू मुसीदा नंग नै जालुकी नागालैंड के नदु पीबम ना नंग सोने दुइरा न मैलो सि अगो ओपिनियन ना NDA दले सि NDA जे थुनो रंगलुगु में बिहार को चीफ मिनिस्टर JDU कंगना जनता दल यूनाइटेड थे नीतीश कुमार अजंग जे पचुमगा पोस्ट इका संगबे सरगे पचु ऑफर ते दिना पे दिना है बजट तेदरा हंगेन नो माइको BJP के लेट्स डू सोंका सासेबम गे चुना NDA गे रोगाइदा BJP मा जंगमजे नीतीश कुमार केना चीफ मिनिस्टर JDU में बोजे कने BJP ने बिहार के जे चीफ मिनिस्टर ते हंगे ते BJP के ने नीतीश कुमार JDU के सुइते पे जे प्लुंग इमाले छदा पौजी के ने कौगा रोग में
I alliance India alliance ge takalu mi nu ne NDA ge takalu mi be plamchi malarai ne nungka rang beze Chandra Babu Chandra Naidu kyang na zang me bauze satila lesdu nungka sase wang bige NCU National President Malik Arjun Khargi Paula le bam le Andhra Pradesh go ai ji TDP pasuite me bauze suppose jigene Andhra Pradesh ke ga TDP me bauze India Alliance ge ro ga rang ge namda le leje sachi sing lag re mai chin chi go me chi ma go me ka che beze Assam Dima Hasao District Mbogo constituency 6 Dipu ST Parliament constituency ga APHLC independent candidate leja Francis Sangda Hangbamda ne INC le Francis Sang Hangbamda kane Zangmadu lakti ja BJP na wangda 6 Dipu ST Parliament constituency na anui bambe Dima Hasao ga je he NDH Okay Dima Hasao gane INC hangge vote planang obe changhim re zemingeu haina zeraxna changhim 35,270 BJP hangge 59,621 changrengeu je skui hai sruk je khaijiket na ainung karang beje GI Qatar kya tangma independent kuda biwong wang bigya ro gara kyang nambo je GI Qatar hangge Dima Hasao gane vote ngobe plane changkrejes na haimingeu zerax na jasruk plane lakket je changkreje mingeu je haisna zerax na je mingeu Dima Hasao ge voters final round krejes kui 19 round ge GI Qatar hangge vote ngobe hadai plane changkrejes na haime direct na ja kachum Amar Singh Tisongge BJP candidate hangge vote ngobe plane 19 round ge haisruk zerak te set ket plane changring uses kui haina angkai jesruk Dima Hasao gane ngoda Joyram England nangge INC candidate dalang round ge vote ngobe ket rex na zemadai plane changhim re zemadai haite saje angkai jes kui Dima Hasao gado na koma congress hangdu vote ke na ide GI Qatar hangdu vote ke da GI Qatar je hangge vote ngobe changkrejes na haim direct na jak chum BJP ne rules te be district state ya gumria vote ngoda Karbi Anglong gu sini mangge sorry ina kanang nigu comments kya lag rai comments kya lag les du na kanai kya rata okay Karbi Anglong ga updated dai maka les du Amar Singh Tiso BJP candidate ne duiwang chichak chida Dima Hasao ge kang ne goi तीसरी बार मोदी सरकार comeback RSS I go back comments spam te marada ni cat ne ka chuma dai lang ba
sam kenek lona lo chum rang brada nakan news pe ko male kana election lok sabha go results live pitch mang me pitch male ankim anking dawda mugu chamji ne he le jang keu ne ja ka ching po pai mra pe naka new vote save ze seul rahangene salya ko le aya news pe le chibange ning pya ma ka he lyak twing biria me congress kyang na do rora ga me congress kyang na do rora bank ka sa chilak rai ka ro me sam lagai dmk le aap le tmc le chating ti ro di be bodalis do no mai lut ke rora bze nu karang ba tdp banai jdu me boze rog me ro ma ko me be plam chi sing mare updated ai bui do me asam ge congress ndairia ngam pedra namgai so te sa chilak rai da this do madai ka chumriang ngam dai le jang madu naka google news ke nai epf ge nzo saklani google news ke banai epf bam ge nzo sakla da google news ke du chuna bjp du te ti berak skui minge 95 lead ge vote sai ge vote ngo kang ki be leading ge bambe ake ze dai me dai lare plan ha na himre je skui INC Indian National Congress में बहु lead के बम्बे रिंग यूज़ द सेट लारे दुइटे तिबे दाई कैट प्लानेरक्स स्क्वी SP में बहु lead के बम्बे खाई हिमरे दुइटे तिबे द सेट प्लाने हिमरे सेट SP में बहु जे कांग्रेस के कहरो में अलायंस को दा AITC में बहु lead के बम्बे खाई सुरुक All India Trinamool Congress be he West Bengal के lead के बम्बे खाई जे सुरुक दुइटे तिबे हिमरे जो चुम दुइटे तिबे चुम sorry प्लाने खाई स्क्वी Ipo banka latest nungka I rang ge kap ze nungka rang ge kap ze sorry West Bengal ge TMC All India Trinamool Congress AITC में बोधि ते तिबे kai में दाई दुई तेता ai में बोधु kaklew kureni BJP ga ro rangga no maima paniru na sablak panidu aya MP da ze suppose gena India Alliance ge ro go mei be India Alliance ge ro go mei be jang bodu du no mai go da pangka se oi ge chuna tinge Mamata Banerjee TMC ge suite pui the alliance ge tena pangka se bi da AITC All India Trinamool Congress में बहु lead ge bambe chuna West Bengal ge minge larai duite ti ben kai jema dai planen kai skui BJP में lead ge bambe de set duite ti ben dai planen kreuze kana INC में duite di be ket planen ket lead ge ket unga da teti beting kom changna je kreuze skui kom ge AITC में duang be planen kai kana BJP में kreuze set INC kana nai koma INC ya lead ge dunga da chuna wangda num te tada duite di be ket planen kerun
Maho Moitra chepui West Bengal ge MP puije chuna leading ge lamui BJP candidate ta Amrita Roy zen ta de politics lam ge ket dunga Mai rai lang breda poji gena I life te wai beze dai gum mei lam za chi mada le ro te PBM suida nang ko na di wong rang no mai se na mai Lok Sabha election ge Assam ge do na ka sei loida plane Assam gu liai me Assam gu kinglo noi Assam ge du te tibe BJP ne skui plane skui INC Indian National Congress me bone du te tibe ka chum plane ka chum AGP mboze regional parties kuda AGP me bone du te tibe cat plane cat UPPL me bone du te tibe cat plane cat IND mega UDF mega tingom changna je crisis kui kum ge me skui INC ka chum AGP nga UPPL nga IND cat UDF me bo cat diong da Assam ge dunai kum Chief Minister Himanta Biswa Sarma ne sit kreuze kana punize ka hro menai ntai design ne dui gulei chuda du jang me punize ka hro me benai duong be plane kreuket INC me bone ka chom dui ni da Assam ge ting kom changna je crisis kui kum ge BJP me duong be hai chom je ka chum sit INC ringeu kana India ram lui gunai da SP mingeu AITC men kai je kana DMK kai je madai TDP me ka chum JDU me boze kresrok duong ko da TDP me bo ka chum JDU crisis rok HSS mbo kreset OSRCP me bolung kai kana duong ko at pokoma Sonal test news me ngoma buzigene satchilak re ani hangya congress ne dui jai BJP ne dui jai India ram go hingdi te leima democracy temga mak India ram ge dictatorship wangmak pauperega da diwang wangme
kya iba ikamda lilize suna sake bezet tisi I long hege tana ibam bezet beting beta bam rahange teu gai bikyang na du ze kan chada Delhi ge suna BJP leading sna Indore ge BJP candidate vote lakre ne duni lete dan duni India ramge vote pahange ngong kilang be hayas rahange du numaida 10 lakh vote Indore ge tia hai mena mi support te ba zakacham bam singda samne magdam du lete go sama INC me bo du te go sama BJP me bo go te go ai ge tuna live pi me hai na ja dai jesro live le share te do chingmra mangge je me mang kha man sa pe de sang la le ja chingram le pe ge comment te da pani ji pani korat pani samram do se nei da agala wangda chara di da wangdi baudi da sit ui congress je Nagaland ga vote ui ne margin hang di dang ka gate I betak ja do center ga Nagaland ge na wong le do sachi re oh sorry Nagaland ga duina ANC ne Indian National Congress me po as sapung meren jamir me po PP ne tingom chang na zakresis kui kum ga duida anana koma ANC ne Nagaland ge duina ke Manipur wa se loi merai Manipur chuna ANC na kana lui lit gelamui comments tebiga sam sei mak bikai bramda block te to nda ongde do nang sam king lada okay nang le maga newani be bamna newai Google ge ne research te lurang ge he Congress go candidate Manipur inarge angom cha bimol akhoi jam che lead ge bam menaka Alfred kangam ne author ge dula danaka Kachui Timothy Zimik mamarai market Kachui Timothy Zimik ze ngko be ko z be mi Tichimala me Kachui Timothy Zimik nro me ajangja NPF Naga People Front go MP candidate peda ne maya Congress go je Alfred Kangam ne chuna Alfred Kangam je angko je be mi jangna chuna lit ya lada Nitish Kumara India Alliance maka NDA ge pasong ka rogai ko ka NDA ge rogai dina pojine chena pa si chaibe BJP bodu je bamle cheda pojigene chuna kyangnam bo jen dai ge rogu me bize chising malare जो कमेंट्स करप्ट कमेंट्स करेगा उसको ब्लॉक किया जाएगा रियाज चौधरी ओके ಇದು ಚುನಾ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಗು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗೆ ತೆಲಿರಂಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗೆ ತೆಲಿಯಸದು ಓಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗೆ ತೆಲಿಯರ ಹೇ ಸಾರಿ ಚಲೆ ಡಿಸೈನಾ ಐಗೆ ಗಿರಸೋಯ್
कांग्रेस ने दी लूजे राहुल गांधी ने पीएम ते दोंगो गाय नहीं दा Sinanong nego video qualities ima ko go bege naka duita tiba ago network na siadi me ago network ima ko che bedige okay kango me ngon si malo me nakado video quality se anko na increase tera ko me video increase the qualities increase the bamjang ga da ni ge ni nakango me okay lifestyle da ni Nitish Kumar da ge ladle dirabe jang da ge khop ladle sangdang Nitish Kumar nai nungkarang be Chandra Naidu jangana da ge lada chone ajangana je kingmaker he agwang tein sap kai be pe kana changda aguga na kangon chile okay pime duita tibani naka haike madai haike jemadai lead ge bambe haike himre mingyu lare ANC ma duita tiba dai jagat chum lead ge bambe ringyu srok SP me bo duita tiba de set lead ge himre lana himre set ko hang screenshot te below de ngai bi ge ANC ta didi ko he che bi ge jadi na Google News ge le pik dagra si he Google News ken ka duita tiba BJP Google News app link sing goda pano liya goda ya BJP ke jes kui duita ta leading ge na ai ke himre lare BJP me leading ge ai ke himre 2 lakh ti bank kai je set ANC me bodi te ti ba dai jagat chom lead ge bam beringi surok set wang si bank kai jagat chom BJP di te ti ba ai ke kreuziket lead ge bam hai ke kai set BJP me di te ti ba hai ke kreuziket lead ge ke kai set Congress di te ti ba dai set kreuziket reak surok pere menen to di re dana ka
Akhilesh Yadav yang nama bau Uttar Pradesh SP Samajwadi Party में bau lead ge him rev lare lite di bed set plana him rev zed set ai po me bau je nang ni ngko kyang na lo je bang ne du ai po me SP me bau je India Alliance me bau da India Alliance ka ro me bau da NDA में win and lead ge ba me plan hai lite ti benai vote ngau kang ke be hang be ge haina rak squeeze cat India Alliance opposition pe bau ko cham cham wang ka ro me bau haina him re medai NDA BJP zagada da party me bau ka ro me lead duibe benai lead ge bambe plan haina rak squeeze cat okay de tara hai de ai began cita di ko nang ni guga to me to ma se nang ni pi ge nang ni ko na mi YouTube ne pi mi YouTube ge ne pi mi no Google News ge ne pi mi sige kan zo be zo mak be super thanks langai ne ma pi hia ga ni lap sign mi te su bam be chen ni mai ko da majority है majority rangge na raksna kana nang 272 India ramge gwang erzi te rangge sit haina ze raksna ze kana haina ze raksna ze kana 272 Kerala Wayanad Congress candidate Rahul Gandhi nadi peda Wayanad constituency ge Kerala election commission menerang bage communist party ginen tabe pe ani raja CPI Communist Party of India vote ngobe lakchum je changrak srok je medai je hai medai je kai je kana Rahul Gandhi ange vote ngobe laksrok je chang hadai je sna hai medai je hadai minge Communist Party candidate daga pane dui bje vote changna je lakna je changrak te se je ka chum jeng kai je ka chum na dini leche da BJP go candidate K Surendran hange vote ngobe laket chang hadai je ket hadai minge Kerala Wayanad constituency ge
Poperea dui hangurai Congress medu. Engka hadai set dui teta. Lead ge ringir ke lare. Final result la marai. Kena kaya final result. Wang rahangge chuna lead ge BJP la kyang kai set lare. ANC ringir ke SP ing kai serok. AITC ing kai serok. DMK ing kai kena. Ma nungka rangda. Nang ni Google News, YouTube gina pimra ma aiga. Jememan sago live gya gyurao nang tada. Atai menango ma nang ni timer nango ko helyak tingu comment ze adaga ga wama. Blog te toni da ya atai mena nang ni angogu. Lele za gombe comments reme ze ma dulu te mako. Chi nei me king nei me ze gyurada. King ai lak me ze penigu mobile gene le ze pirada. Sebang na ya chuna live gyo ko. Zemna haiket nkyo chang di na idu live chuna te bize. Ten sau nu. Khane naka haina ang kai medai la rea ze katsene te reda. Wayanad ge Congress candidate Rahul Gandhi ne duibize vote. Lagna changrak te seja kachum kai ze kachum ne duida Communist Party of India CPI go candidate pe Ani Raja ze Ani Raja hange vote ngobe lakchum je changrak sruk je madai je hai madai je kai je kana Rahul Gandhi hange ngobe lak sruk je sna hai madai je hadai minge naga vote ngote ti be duidai be BJP ke je krejusna lead ge bombe hai kyang kai je kana Congress dui sidai mere SP Communist Samajwadi Party में बहुत ही तेती बैक क्रेमिंग है लीड के बम बैंकाई जगत चुम AITC में दुई तेती बै मदाई लीड के बम बैंकाई मिंग है
Kaya nang nui gu comments ram zai pi mrai. To 2019 ro baje mo confused te raga. 2019 ko mele Lok Sabha election bam su MP gu he. Se po ke dara hangane chiga 2019 ro ko mo do confused te raga nang ni. Twenty 2019 gu je nang ni confused te slow. Chiza te ke dara pi ke dara hange rawai ko 2019 kom ge dai ke du ong me chibje he. Tone rango che comments ge kada do jemna mrme peitin siara be comments rem je temra da num tera be comments sampling rem je hai mena gi pila da je da do comments temrang ge India Alliance bo dutet be plu re dai BJP me du siga kada be ke krishna lead ge bam be ke kai kana plana hai na himre je skui tingkom changna ja kreje skui kumge ai chum ja ka chum dida nai kum hai me dai du rang ge pnigu target bam je hai chum dui hang mi dilakumi hai chuma dui hang la nam te ta na ka ki se ta ti bi ge pnigu total ja hai na ja himre je skui randa lead ge bam hai kyang kai kana dui ta ti ba hai kya kreje na chakai dige India me dui ta te jwa IPL match tu rang be mi ko gu rang me nang maga football tournament me bam be mi ngawai na chikala le so ning chirang ge pi hia ge gef pe dai la re sini 2019 ka lu ja BJP bo 2019 kum ge se ha chum ja ka chum di da INC bo ring ye ku na di da SP bo ming ye di da AITC kai ka na di da chi ja te ke dar hang ge na kai ko Congress te di be sit hadai di set lead ge bam be vote sei gai bi ge vote ngau kang ki be lead ring ye ziket plan rak squeeze vote sei bi ge na ka samne sam BJP gu Congress gu vote sei bi ge BJP mu gu ne vote sei peng ki bank ka Congress mu gu ring ye ge BJP mu gu ne rak te set dina BJP gu ne vote hu du si he vote hu di bu do ja leading ge bam di be leading ge je bam hlei ta da leading ge bam le je alia magada bu polling bam gur me vote dai ki EVM te wangai be ra pe kai se ai ge na ka BJP lead ge bam je vote bu gur set pe re INC gu ring ye pe re bam da samne sam se ka ga dai ge ne hai ke chang di na INC me bo ne lead ke hang dai do leading ge he
Chunalia diwang ra hangge kanom beze NDA में बोगो जे लीड हंगदी बेपनी को दुई तती बदु सेंटर का NDA मने रजी ते दर हंगे नो मैदा कुनुं करंगु में JDU मनाई TDP में बोने रोदिना इसदु AITC में AITC वेस्ट बंगाल के ने किलंग दा AITC जे AITC में अलायंस इंडिया अलायंस के रोगाई TDP में बो रोगाई ने TDP में नाई AITC में हरवाई ने JDU नीतीश कुमार क्या ना हरवाई दी ना इंडिया अलायंस में बोने सेंटर के रजी तेरा हंगे चांस लामुई इसदु TDP में BJP के हरवाई ने JDU में बो BJP के हरवाई दी ना इंडिया अलायंस कांग्रेस में बो क्या ना ओपोजिशन क्या बो जे सेंटर के रजी तेरा हंगे नो मैं मका AITC में बो मका सामने सम हरवाई ले इसदु इंडिया अलायंस के जे बजा का चम पार्टीज का इंडिया रम के बम में बो जे का हरो को बो केट पुंग को इंडिया अलायंस जे ना कुम लोकसभा इलेक्शन बा मासो गने जी कुम गने पे बो पुंग पेट में बो दाई दे इंडिया अलायंस के जे चम ला मुई SP AITC में बो ले ला वेस्ट बंगाल बम बो हरो मगजंग ने DMK ने AAP आई में बो रम जे इंडिया अलायंस कांग्रेस के का हरो में बो दा आई गेनी NDA में बो लीड बनाई दुईता तिबे प्लान सीट हना जे रक्स कुछ कैट इंडिया अलायंस में बो जे हना जे हिमरे जे मदाई लागो है चिगिने नु करंगली गुम जे चुना NDA के जे TDP में ला लोसे गाई बिगे JDU में ला चीजे BJP के रोमा का इंडिया अलायंस के तकाई दिना इंडिया अलायंस में कांग्रेस को पार्टी में कारोबे पार्टी में बोने सेंटर के रजीते को दिले चिबे सपोज है रंग दा इंडिया अलायंस से बाव का चम ला मुई मिची मांग पार्टी रम दो बम ANC में बवा पनीरन ना दुवंग रांग का दुची लागोदा ले जे पनी का हरो बिक्यांग ना नेली थांग सोदा रहांगे दुंगारा नो मैदा कापला ना है ना हिमरे जे मदाई पोपेरे ने वोट से हंग दो मकी दु लिट पे लगतरा नो मैदा NDA के तो जक चम ला मुई अरुणाचल प्रदेश के NPP में बोले जे DA दा BJP में दो कहरो में बोदा ने नागालैंड के NDPP है नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी में बोले जे BJP के कहरो में NDA में बोदा चम ला को ना असम में ले ला AGP जे है में बोले जे BJP के कहरो में बोदा नका BJP में दुईता दाई दी बेस्ट सीट के जक्र सेट लीड के बम क्या काय जकना NDA जे BJP के खरो गई में बहुत रंगुदा
National Democratic Alliance tiga party ka cham pamda NDA go chairperson je Union Cabinet Minister Amit Shah, Lok Sabha go leader Narendra Modi, Prime Minister, Rajya Sabha go leader je Piyush Goyal, Union Cabinet Minister, founder BJP Pungpadu Atal Bihari Vajpayee, Lal Krishna Advani, Pramod Mahajan. NDA के कहरो में जे Telugu Desam Party ITDP में बोले दा Janata Dal United JDU में बोले दा का दुआंग कंग किबेंबो Janata Dal JDS Secular आई में बोले दा NDA के कहरो करमदा पार्टी के चम ला नागालैंड के लेला असम के लेला मणिपुर के लेला मणिपुर के ले जे नागा पीपल फ्रंट ले जे NDA के रोरा में बोकुदा TMC जे बिजा TMC ने रोमाको आइगा All India Trinamool Congress AITC जे बिजा TMC में बोकुदा नका प्लीज वोट थे बमगुरेया पोजेगिना दुई पेट बिगु अपडेट गिना ई नंगनी दोन समाई तिंग चोगु न्यूज़ अपडेट ते बिगिना पेसिगा दाई गुले ND चबिजा को गुदुरां को मे ND UP West Bengal सीट खेल गए जनता NDA दिना National Democratic Alliance Dollar Life BJP में सीट चुनाव दूसरी दाई में रहे INC में दूसरी दाई में रहे SP में क्रेसरो खांदा लीड गैंग काइकेट AITC में लीड गैंग काइक चुम दूसरे दिबे सरोक DMK लीड गिकर कुचुम दूसरे दिबे कुचुम TDP क्रमदाई लीड गे दूसरे दिबे कना नुका साब जे TDP में नाई JDU में जे NDA BJP के कहरो में दा से पॉप बहु ना जे BJP के रोग मग जे इंडिया अलायंस के पकाई दिना इंडिया अलायंस में बोने सेंटर के रजे तेरा हंगे चांस ला ले कचे बिजे BJP में रुन ना चुना लुया है ना हदाई रुन सी है ना रेक्स ना जे कना कनंग को राम के मेजॉरिटी रजे तेरा हंगे इंडिया राम गवर्नमेंट पुंग सबरा ओके hai menadu chomai ting chogu news ginango do da